إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesemine'ye hesaplılar ve sahiblara olsun şükürata jeyvasına öyle bir canım jeyvatana bakta o niyetlerin günahları olsa işleri жақсылық olsa varta ұрпаққа тілеген тілек біздің дұғамызда бірден кейде қабыл болуын көреді. Allah'ın rahmeti Peygamberinin şefaat edilir. Allah. söyleyelim. Haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar bi rahmeti rahmani rahim. Ya Celal ve İkram Allah bulursun, buluyuz. Allah.